Angaliziwa tukufu wemba wa matangazo ya guvernora ya Shangazija Junga ho armwe leda tukufu la Ngazingome vanuka yao mhafifu atiwashe swa Shangazija bibi mujina siku parwata akaujaya inaugure association maison des associations et les communes et chez soi Shangazija namna mbidunga wao directeur emba wa matangazo ya guvernora muhafifu wa chez soi Shangazija bibi mujina siku parwata ngujinundo kunu Ngazingome watimane cabinet et guvernora auja wa inaugure maison des associations communales armwe chez soi Shangazija donc arma muja uswa hali mahafali ngajo handisa inshallah.